Ale, amasain kan Bishop Zamtak, Most Reverend Stephen Rotluanga, Bishop of Aizawl, kan RYD, kan DYD, kan Vicar General Reverend Father Joseph Biaka, kan Father Te Zongzong Te, Sister Te, Religious Zongzong Te, Le Palay Local Com Zongzong Te, DCTP Inkhawmpui Vai Somni na Day 2 Cultural Night hian thin lung takin kan lo lom non le cheu. Cecilia Leromoi kaniya tuna hian DCTP hian female representative nilai me kaniya St. Thomas Parish from Norta kaloyani. Kehi Samuel Alfakzuala kaniya DCTP hianin male youth representative kanimeka tichuan St. Francis of Assisi Parish Durtlang kaloy mek ani. Ole chuan ni zana khan live concert in hun himom takan lo mangzo to zan inai ro hi chuan variety show sang sang te mangin kan mitle kan bengte kan titlayanga hlim le lom le nuam takin kan mang ho dial dial turangai la hatop thlengin kan inom puitlang don nya chuan kan seito angkhanin minon khu hon saktu turatan hian zan ina hian musical drama St. Mary's Parish changin kan neidona anni hi lam le variety show le entertainment heng tiang chia hi chuan kan ngai twana alo lang masaber hi an ni reng china vena zan ina miron show turpo hi Mizoram Pumhuapa kan Shiat Lar kan General Secretary ni Bok Langval Elenan aron choreograph aniya Elena sa hisan kutben hi lang tla zel beng shimshim te ang ole anni hianin tun kumpuan kan kumpuan thupui thuoi na bechanin an musical drama hi miron nei sakdona tin soi mai Palmia lo kan shia cheu turatana kadu chu tuna anon zaina tura hian an mani o ngei vek anon mang an mani o ngei vek anon manga kha kan lo shia sakanga an talent te kan muin kan ngai thatlang dona du sakna kan hlana St. Mary's Parish te stage in ta ni e kan kau shan chu hlim takin ku tan loma chan vo te neya tilve ka chak chin now ishi sel na ya pui mober kan sarnat na ine phota ma ya lom ti ve sa ka sartiri hi ka ne ka no le pa te chu om se del den phal shim shim anom to miong le ne man bo ral to in mang ve vak thei po kan ni lo ke ni fa sha tan pui ngai mo min ti zia le hala tlom ngai thak zo zai lu tu
Pathian ni kan hat so tu ti ve lo mi in han chu eng po ni se mas tu po kon kal tlim so lu tu kan ra thei awang hian chwa la mi zong mi ni te hian ka chin re thei lo ve ro lu lal pa kan thing ma kan nei hi ato ka lom kho vela kan ho sa ber o ô mẹ Maria lo có ro Faith promise ron kon katuma lo có ro kha lo pe ro dam doi le na ai kha ni mai nào mặc về doctor này reng tu rồi thì kha dam doi ring te hi ka ne pe me la chu tiang te zo angai lo ka kal le zok me ang Rachel i dam na kha poi mo ber nia kal mero itimap I Maria ron etifa lo na tlan ve te hi ka chak ma se ka chak lo sia ka ti thei tok te hi om ve se ka ti zan in hian chan chen bu kan chu don sin I du le ha dam deuin lo chu vela belai le mi dang te pon nom don ni mo da rang za tang ye dar sarianya kanin mudon nya o kan kal pot ole pot nào mà chú lâu kal mi sung che I chak lo si man zani chuak pon on puak ho che kha me doctor in idam re to don lo mi cha ka hun nong he chu ku duang ang min han tir ve ro còn suy lăng giết su itin lâu viên tin nghề có mà cho chum có thím lâu nhé ồ lâu có rồi rong có bố lăng ôi he là hi Rachel thì mình cần nấu pan lai cần làm pui nó sẽ thế gì kha nya zan in hi lo kal ve mai the ni so lâu theng lo Rachel lâu có ro in dam mo kan van in khat nya duang pon kan on kan thei lo chia ho lu tuk mi te kan boy to lom ti kha chu na kina I chanang o Rachel chanan han chong chai la ole trong trai o
Rachel, HM, tinge, ambulance call ru. Hello, casualty pui thina chau kan ti. Oh hey kan chianu hi chau thu ta Chhingchhip Inkhawmpui pandala ambulance ron tir nga ru. O le kan lo tlan nga le. Lom son ru, doctor hi lo kian ru. Tuai ma ber kha na ming min lo shil na nei sa mi. Oh, Rachelinia, ama hi chronic leukemia ne nia. Achong chai tu rongoi vung a chau thu ta ni ber. Rachel. A chat lo me riau mai ti hian dam doi na shwai nga lila a chung te khai no shil do nya o. Không nghe cả nào khơi ru mà nghe om Rachel chung te mi ni ô cả nào chung tiếng nghe om a poi khop mai a hun nung a mang me ka in te po sing sa ula chuan ke thlik troi ni anh minh chuan ni về ki po kan ya pui thiam ko vat la shak noi sacrament pek thoi cha ka van ti ve boya inau shek noi chu kon zova a hun taka menon kola pathian in ompuye kalome biak ina ka muka chisia confession thekal ve ngala communion don ve ngal te idwem tu nang huna tu tiang lo soi iti tu rezova hi ho thei kan lo me e chuti tur ni mo ni chuan pathian in ompui chaw ro se mama inau chu liam ta enga now kanu le pa bula chuan min kal san mo ing tin nge ke mai in kanu nang kal ve mai don van rang ei troyan min tiloma anga varte onna chuta chandam te an min koma lung ei na an pelta in trena om lo dan in trento lo van rang nuama kyan in trena om to lo tirngot hi chuan a dik thei lo in lam le ta kanau tu thu sam ang khan thui na nen kau san bel tlat ka ngai ani pa ka lo kan nang ma bel tu ring bua min feeling min kleng la i thi sin hu luang kha Mathaya hubung som ni paru chang som thum pakwa chuan keima thu ni lovin nangma thu ni zok ro se ti ziak ani a ing ang har san na po tok ila thu oi na nen Krista le akau shan hi kan betlat angai ani thi na thlen kher ngak lovin thu oi na nun i tha thlam do mangu
musical drama mu nam tak mai min entir tu Saint Mary's Parish electric veng te in chunga lom thu kan soye ti chuan tuna loman semna hun kan mang anga hemi loman sem tur hi chanchin butha loman ani dona tin chumi lawa chuan World Day for Grandparents and the Elderly photography competition kha atel don bok ani ti chuan hemi loman semna zoa hianin Joseph Pau de kima Holy Cross Parish champai kha malzai tur ani anga ti chuan Zai Paul a omanga Zai Paul hi pahni a omanga chumi zoa namlam a omanga Saint Francis Xavier Parish in Anron entiranga ti chuan chumi zoa chuan malzai betsebi ramdin sangi Mary Help of Christian Parish siaha kha aron zaidon ani ti chuan loman semna hun kan media secretary kan some Philip Changkunga Media and Documentation Subcommittee a hian tuna hian secretary nilai kania hemin huaya hianin inti siak na chinni buat sayania chunga chuan photography le chanchin butra ani a chu an ming kan lama piang kha tinglai mon a hen lo chhozel ula ti chuan an manian am lo ani point an branch emo an parish hroi tu te khanin in lo lak sak ngal don ania ashar te lo kal phei ula ole loman hi bin sem sak turin kan bishop secretary Father Jerome lo chho sela ole tuna hianin World Day for Grandparents and the Elderly photography competition sang ni som ni le pathum buat sei khami loman chukan sem don ani pakhat na hi Thomas sa khotin khuma Saint Thomas Parish ramhlun ania lompui na thuziak le poisa fai akeng tel ani Pahni na hi Maria Larin Hlui Saint Mary's Parish electric van lompui na thuziak le poisa fai Pathum na hi Berna Shrasel Saint Lawrence Parish Ramthar Pathum na vek Rose Zaurampari Saint Peter the Apostles Parish Chhingchhip Ole tuna chuan chanchin butra loman kan sem chunzom nga langa pakhat na chu ole chanchin butra loman pakhat na chu the Cathedral Christ the King Cathedral branch ani Pahni na hi Santhom Saint Thomas branch Ramhlun Pathum na hi Saint Mary's branch electric van ti chuan consolation prize hi mi pathum nena hlan ani dona
consolation prize hian in poisa fai le pen drive aking tel don ani shuai na eng scholarship adot le hi peniel pathian mel ramthar anun hung berturin kaushan o ITI ole father le loman tu dong tu zong zong te in zawai chunga kan lome Media and Documentation Subcommittee te in chunga kan lome tuna chuan Christ the King Cathedral branch te zaipol min ne sakturin kan som zuenga nizana po tam tak mai thiam tak mai miron zai sakto a zanina hian an quantity nge kan enang an quality chuan tuna Cathedral branch zaipol te kan some Thank you.
kan VG chut mun nge kan min ti tlai chine cathedral branch te hin chunga kan lome tuna chuan kan sui to angkhan St Andrew's Parish luangwal te zai Paul nei turin kan som le anga hemizo hian Joseph pau de ki ma Holy Cross Parish champhai kha malzai min nei sak turin kan initiative boke tuna luangwal te hilo somang u avanuam del chin em St Andrew's Parish luangwal te inchunga kan lome tuna hian confession hi kal kan cha ema palai te zatel kan kal to ani tuna po hian kal du kanom chuan ala kal reng theya amairo chu khar hun ani chep to awangin akal tur te kha chu kal zungzung turin kan sha ti ni se chuan kan lo soi to angkhan tuna chuan malzai kan ni anga malzai minron nei saktur hian Joseph Paude Kima Holy Cross Parish champhai kan some
San ko tim yang lung ai na te to vel thi mi na bo ma si a rengi ve say na thar min siam le chi Tim ma cha le en a zual chi a melenga lo lan chua lung ai na ka lo rua chin te a mang ai lan ti na San ko tim nuai a si are mo ka kong shuai tu ni ang che cha na ruam tim ka so lai I beleng min mu tir la mun thale ram râu ka phải lai Phật tu thiên lung min pe la Tuar na pe na ngal som na râu quy ka lâu chan thei na Karavin min shuai ro Phá tu nghe ma ava thu ke mangai na tuar na mei pui mangai na lan tir tu lei mal som na bo ma se isuan en va a chang chi thi na khan dai a kia nga min moa a mangai lan tir na San ko tim nuai a si ar em mo ka kong shuai tu ni ang che cha na ruam tim ka so lai I meleng min mu tir la mun thale ram râu ka phải lai Phật tu thiên lung min pe la tuar na pe na mal som na râu pui ka lâu chan thei na Karavin min shuai ro ar na pe na mal som na râu pui ka lâu chan thei na Karavin min shuai ro Kalome Van zai thiam te reng em kan nula te chu a o khanin kan tham ral lo chawin kan ringa achunga lom thu kan soya achunga lom thu soinan voi khat khutin beng le lok teang o tuna namlam mu nom tak mai ron so turin Saint Francis Xavier Parish kan munte kan some
tang chin lai nang kan no kan la hong nên đôi má đi tăng xa ngay thì hoi ấy bay đằng kê bay na mai bay dây đằng kê hey ya hey hey ya hey oh ya hey hey ya hey hey ya hey hey ya hey oh ya hey hey ya hey 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 oh hey ko hey dal ri nu na noi ba na mel rai ko hong man lam taro i ko hoi mang rangi lam tang chin lai nang kan no ko hai ko hai ko hai ko hai ko hai ko hai mid le beng atlai hle mai Saint Francis Xavier Parish kan munte inchunga lom thu kan soye Catholic te kan van nei em na chu nam tin chitin hi Catholic mi le sa kan lo om veka chu wang chuan kan nam lam te kan mal zai ang chi te kan nam hla ang chi te khang tiang zong zong kha kan so thei veka kha kan van nei em na ani ti kha kan thethar le theu do ne ti chuan tuna chuan mal zai kan ngai tha anga Betsabi Ramdin Sangi Mary Help of Christian Parish Siaha kan some put beng in lo lomang amasain I ka chan te kha an lo zai thiam to mai bok sia ke chu ona le zai thiam ti tur ong chi kha kan ni lo wa ma se pathian ro puinan zani na hiam pathian ro puinan a fakha ka ron sa do na chuan I hetia kut kan han hetia pathian faka kut kan han ben hian se tana kha kan beng ti na nia chuan kan la ma hetia kan ke hetia kan han ti khan kan sui kan pe ti na nia chu wangin I kan ding ve ka nga chuan in min lo zai pui nga min lo lam pui do nia lệ sinh ngâm xuân lệ khổ về cái chân chuyên tích ha từ tiếng thôn na mà tiếng lầm pan tu rin lali xóa cả thời ta em kim đăng aya lu dốc su ta cầm ni o về par môi na
râu bụi nát gian mà ila là lý xóa cả này ta anh mà để cái ngày tội lỗi mà nên xóa lên đùi hay dân là cara cô ca thà vút sông lệ chi cả hung cơn ta tích ha cả đôi kia gian đi tây hiang mà đi nông nàn mấy cái lâu mang chi na Azangin kalimchi maseria day kaisilo beidon namai Povel parmo inale ropin san maila Eliswa ka neita Eng marere kang ngay tolo Amanen sa leng dunin Kaysa nagkara Ko katrawat som lechin Thêm na xuôi tin rèn tê đầu nét tu rin cầm nun hiang chắc na tên này tổ lộc pin sao mà xe chắc lâu thế tan chắc na nun na lal Krista cần đây ta Kazam lovang Kovel bar mo inale Ropin at san maila Laliswa ka neita Eng marere kang ngay toto Amanen saleng dunin Hasan magara Boka tarawat som lechin Thêm na xuân tin rèn tê đầu nét tu rin cầm nun hiang chắc na tên này tổ lovin chào mà se Chẳng lâu thế đàn sắc na nun na lal Krista cần đây ta cả giam lo vang khô bel bar mo inale râu bụi nát gian mà ila li xóa cả này ta em mà để cái ngày tổ lớn Amanen xóa lên dunin hay sân mà cara cô ca tarawat som lechin El pando bụi nát sang xe cái lỗ mẹ mi pui kan lo tho suo mai azai thiam bok ani tero Betsabi ramdin sangi Mary Help of Christian Parish siaha chunga lom thu kan soya zanina tlangwal te khan a number lak ngei tur ani chu helama tangin kanon request tuna chuan St Mary's Branch electric veng atangin zai pol kan ngai tha anga stage hi inta ani Di bona i duem, ti senna
thiếu đi thế na ô xóa na rong rong tên nè về kỳ tu em thì sen na thế na chúa ô chập bầu chập na xóa nè về kỳ tu em thì sen na thiếu đi thế na Parish phải na lui ban về đây thì sen na thấy na chúa thiếu đi thế na mặc tất cả mà bề ram nô thì sen na Wal ngai reng reng lo tu St Mary's branch te zai moi tak miron hlui wangin in chunga kan lo me tin an conductor po in thuam na amoi kan ti thu bek sei ja kan lo soi mal mal me dikpuya ani a single in ka sha ale tuna chuan zai pol kan nei le anga Sacred Heart of Jesus Parish lungleite an ni anga anin buat sai chung hian malzai min nei saktur peter lalmal somakha khongain backstage a program coordinators te nena in report turin kanonin shatire tuna chuan Sacred Heart of Jesus Parish lungleite zai turin kan somanga kutbengi nilalo mangu ola keni Sacred Heart Parish lungleite hi DCTP apian nuwa voi khat Inkhawmpui kan ron zaina tur ani a kan bishop tan kan lana la number jan hi som kwa pathum na o isu ithin lung hong la tikha kanon rem don ani The
Sacred Heart of Jesus lung leite in Parish Ming in Puzau kan ti iswa thin lung thiang hlim mel kan ngai to na ron luang aron lang war mai in chunga kan lo me tuna chuan Saint Dominic Savio branch tui kwalte namlam moi tak mu nom tak miron hlui turin kan so me kutbeng ni lo lomang Chero moi tak minron entir tu te Saint Dominic Savio branch tui kwalte in chunga kan lo me kan lom thu soi nan voi khat kutin beng le teng war takin Peter Lalmal Soma Saint Peter the Apostles Parish Chhingchhip ami kha zai turin kan so manga ti chuan hei hi item top ber tur ani to don ani tuna Peter Lalmal Soma kut beng ni lo lomang Zantan keima atop na ber kan down poka keima hot de ulagi no chuan khoin light kamelo ti thim kan thiam chuan min lo zom vek do ni o mong kan hung rai ta ding vek ang nge nge na dingang bang oh Don't chiang ai ye kan hung tong te hi ra lian sang zua le khung e thok tu te oh tung nghe klang tung nghe thok chua kang mun na chuan mel ma do ra lian do tu ri tung nghe klang le ut lâu chu
ikut lâu chú lal pan ku tangan nei lâu ito lâu chuan tung nghe thục bi căng lệ ike lâu chú lal pan ke tangan nei lâu ral treat na mu na kal turin lal pan min ko ngay na fa ma chim dam fa te til cha ti tang go se lo ka ni til cha ti chu ka mom na turi nang le ke ya tam go se lo ka ni ikut lâu chú lal pan ku dangan nei lâu ito lâu chuan tung nghe thục bi căng lệ ike lâu chú lal pan ke dangan nei lâu ral treat na mu na kal turin lal pan min ko ngay na vanga chim dam fa te chim cha ti atan bo sai lo ka ni chu til cha ti chu ka nam na turi nang le ke atan bo sai lo ka ni na 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 Colome a thleng tu branch nge a bo rak po dangzar mai lom petera chunga kan lom tak zet zete khati kha chuan han in settle felila a bo rak an nuam viau ne an chu ale save the best for last an ti ang deu tak tak kha ni ya peter chunga lom thu kan soinon lenge thiam khop mai tuna chuan a top lam kan lo thleng don ta der maya heti ba khi chuan kan lo lang tom si lawa chuwan chuanin ke ni chuan mutui mangcha kan tianga amai ro chu thupuan poimo te ngai thlak tura la omdona kan assistant general secretary pu denis la hlimpuya kan so manga ani hian kan cha tur poimo takte minon shil don ani in zawain mangcha vekule